Kani ketika batesi TV, bat pidang pet yaki kubur baman kasni, balawan rasha pi da ka orange nisan, lom so po niya fabricate Shillong, ringkat bat ka BDW International School Nongmansong, Langkarding Shillong. Admissions open now. Hapadang ka kang Shnong haburok way kari India, ne ka lockdown ka ba artways ngi. Banyakon persya na kajing sapriang ukunyang jengpang COVID-19. Kat nang yai kisngi, kajing kalongi kitu Longïing, baduna kayok kakot, bad ki basyanya aben tangah kakam belas ngi. Namar kim yok syo benet bela, ne ki way pat ki kam ki bakitre. Hakum gani kapor kajing mi pat ki Kynhun, le isnai yakum kini ki brieu. Kalai rap shibo ni kinong senchar Shnong, ban penbet penbiang lem, ye kini ki brieu, hakal leng ki Shnong ki tau. Dang hakan reu terek matau benaya yong arajar arpo, ki lai teli ki Kynhun ki banakan yang nombak Shillong. Kila let no senyang ye ki marbam si Longïing ki basyong basa hakadong Deimseiñïong Laitumkhrah Shillong. Kini ki Kynhun ki kentop ya ka Shillong Marwari Community, ka Gurdwara Sikh Community Shillong, bat ka Rotary Club Shillong. Bat ye kini marbam lapan poi lengba ka senjok ki rang basnong ka bri u nyutrap hapo ka jinglam khamat jong u General Secretary u ba rap bor blak. Sigi baik-baik, kum kini kapor, bagi nyerap, bila asang dah keba ai kini kijembang, ba cispa sampau kini paket, kum kini ke paket, bukan san kilo kau, bukan piat, bukan pungkian, bukan dai, bukan pan, bukan ki, masalah, buat kunjubu, bukan sengrai. Kini cispa sampau kini paket, adin bila yo. Dia ka statistik na kami ka dorbar Deimseiñïong kami yo semua bilang kumba aspa lai sepangut di poor families yang produk tinggi semua ladengin ai da kabam ka bla shet siu bla benyo bentoy tongwe agut keding ai ka bam ko pat shet shi song kila bentoy ba langut sangut ina poka shi yen kunta bubun kila benyo bentoy ka rutup kedika international organization ba ai ki jingirap repair muna kani ki sing jang ngi da bon ai san spa ki face mask support Shillong Civil Hospital but ni ai sa san spa ki face mask support General Hospital kani rap ye ki healthcare workers ki belong direct contact with the patient karu chukla ko ka chuniya district governor jungi to dimashish das but ki members jong karu chukla ia contribute ke bisa, ia baik bisa, hidup lah menyerap. Kamu tamu guma kini kopor, bagi beriu bero, ki angnut beriu kecinggaram. Nak kalian kejongi bidang ya bu, bon ki program bidang perkat, umnu bidang nak banyak susah mat. Kenapa bagi beriu, ki beduk ki besuk, kamu tamu ko belum mentah ke petai ke balik si umang belang, umla pening belang, yok bisa, gitu ki beriu. Bat ki bagi ki beduk besuk, hidup lah, bikin ai kecinggaram, kat ke bengila. Aku juga poru, kumbawa mana, dan pelajat, yaki healthcare workers, kini semua, kita front soldiers, kita menyerap yang ngai yapi, pada kerja peneriuk orang kawai. Ngai kublai ya baru ke organisasi lawan syakmat menyerap, pada tenturu, bakadai ka, kam kejongi ibai menyerap, compare kat nu menyerap, rei awang nak menyerap, kata kan dia kerja Bidang perkhat dia kata angin dan yang keren mana kini ru. Yang ba hapok kejela jengi kila bun
ke organization lawan yarap rena ko rutuk la ndang pakhat le si yin ya support ina pendong kumnu nama le sia fanong pendong yin pat tip tolong kumnu ndrei kade ke duty jung yiru bangin le shotu bangirap hakin yunu yang ke bila yarap ini yarap iki ka luksa ka makan ai fi le si kumi PHC ke CAC dalam nila bangirap kumi face mask kumi hand sanitizer kata kan yarap itu ki frontline health workers ki ni. We are humans, and humanity must come out of each and every human being. And only with one thought, ki those who are privileged, they must see that ki no hungry mouths sleep at night. And whatever we can, every human being who are privileged by God to spare something, they should come forward and see that ki no hungry mouths sleep at night. After Deimseiñïong, which place that you choose? No, we are not choosing any place. We are doing all these things through our beloved DC and through Mr. Abdullah, the headman of this secretary of all the headmen. So they are planning out. And today I am grateful to Anika, who has asked us to just come here. I think for this the district administration through our DC or the food supply Mr. Pankaj Bakshi, you may be knowing it. They should formulate some plan and inform all the headmen of our Khasi Hills, Jaintia Hills, what is the way of procuring open rice ration from Paltan Bazaar or any other place. If they do not know how to procure it, they go back empty-handed. So I think there is a gap of communication between the administration and the respective headmen. We are about 800 Marwaris in Shillong. Not everybody is coming, not everybody are privileged to contribute. So whosoever they have contributed, we have generated not enough money, about approximately 15 lakhs. We want to scale up this amount. I will definitely try we can do something, and then definitely we can show Mr. Bla how can he coordinate. Malwari group of business community national but Rotary Club dan I di Jingdan Kam Barbam Marsis Pak Santo Yiem. Dan kita Sispa Santo Yiem Rotary Club ka ai kit new item Malwari community di item saw item. Kita ki item di Baduna lai penbit yang no nak lihat darba. Kanang ban punya ha kita ki new item ba num sa kano ba ka jing le liah for menyisam. Sawai pat ka group jong itu di Gelora Sik Community Nasional itu pat isuan ai bang ya gitu di beliau ba Bosrok itu di Longïing dan Sem kalau silenter di Deimseiñïong ter untuk kat sadu kilaban khabar tekum hakani report masoban ai play yakini di group kiba Sem Kenya kata gajing ya Aliang Jai Benrio dia fe jimut akan jam kerokok dari dapur ke jimut ya wan sekadar bar bagilah ai kaki kamon kadiang joki penyarap ini kita dia produk tinggi lu nak lihat sekadar bar nilasim bangila penyak harkom kebadai bantu koi ini sekadar bar saya gini Longïing badan kam sisa kenang ni saya kemat katakan kita daksa ni nang yaitre bertengrik pembiang ini Longïing produk Numarnya hang ni pun kini kita belah ibu di domestik worker ha kan ni ga jingkang ka lockdown ke bala penjari dau premisa udan burung jengi ya nok tilang buat ngai scam ba ublei trakan rat unda onri smart jengi pat baro koi ai baro ko jela dari India pat baro koi ke Jaka ke Persai ba ni saja ya kan ke Jimpang Klam Warawan Besian ha kini ketua di pemerintah ni lah Judon kali kalis nak kaliang keterbar mar kani ke Jaka jengi nak kepuar sekepur ha kepuar liur
pajudon kan dia kajing Laium ngadu Fausnam di beladab di miladon ka jing duit abangi Kenya kini ki Longïing di baduk bat kawai du aku por punya pun kudong tu ni jupia ke register ki lai bentar dah por punya lek belum di Deimseiñïong belum iba kendiat minimum na kita ki Longïing tinggal ong bagi kini kinong lumru bakin sobha ban mak katu register la firung hata kayeng la sotu hi kajing don jing em jakata ki Longïing te kumna kita ru ila ban sim ban khen bagi dei na po family